Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Kastoy man ti kunanan, Dear Mr. Lonely. Ibagbagada ang napili ak kanuunay may papan kan ayat. Ngem gapuday ta, tano mabalbalin, jak kaya ti agsangit may papan, iti dayta abanag. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Rika, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apaw! Nagpintasen tinapili unay nga anak kao? Ala ni tatang. Apresyarendak lang arudan at dapay la isilpo yung nga ibaga. Kasano? Nakapimpintas ka nga anak ko. Ang nakapilpili ka mo't may papan ka na ayat. Baybay andak ka dilatan, tatang. O sige, mapana ko na. Panawan kayon. Alang arudain, agan anad ka anak ko. Agyaman na, tatang. Unay lakit din ayan ni tatang. Masikuran unay iti kinapilik itinagan ni ayat. Uy, Rika, kita ni Francis, oh. Kumit-kita manan kan ka. Ay na, talaga ang madlaw nga kurso na dalaunay kan ka. Ay na, Alona, agtrabaho takit din. Saan akong formula ditan ti pampansinam? Ang mga numakita na tayo ni Sir, katagungat. Ay na, Rika, ti kunamkit di. Saan mo akaya ti panangkit kita ni Francis kan ka? Ay na, syakla ko man ti pagdatunan na. Anya? Sigamot gayam ti agkurso na adakan kwa na. Sige nga Rod, agpaaram kan tapno sardengan na kun akulkulitan. Loka, saan amabalin? Gaputa si kang harud ti kayat na. No apay mo't ngamin ang nakapilpili ka unay. Sige nga ron, agtrabaho tan. Nasaysaya at pay. Naing pag-arabi, Marika. Sabong parakit ka. Awatam ko ma. Si Kamanan? Uwain, gaputa kayat ka sa rungkaran. Sa anak mo ta masakit Ah, Pastrekam ta sa nga ilim, Rika. At dapay matlagayam ni tatang ije kusina. Ala, sumrek ka. Tapno awan mo't maibagbagam. agyaman na ka. Sige, agtugaw ka. Agyaman naman, Rika. At to'y dagiti sagot ko aparakan ka. Pag-aasim tawatam ko ma. Nagmayat matgayam ti kastoy. Masarungkaran kan masagutan. Sige. Awatat. Tapno di mo mat ko na. Agyaman na ka. Naragsaka ko na. Gaputa inawat mo dagiti sagot ko. Kayat ko may baga. Nga ay ayatan ka unay. Kaya't kumat nga ibaga amanipod ita. Busted kan. Awan to ti manamnamam kanyak. Gaputa saan ka? Akayat. Anya, apay nga Rika. Talaga ka di nga awan namnamakan ka? Isu nga rod abinasted kan, Francis. Di kan mang namnamapay. Gaputa talaga nga awan ti mauray mo kanya. Nalpay ti abagan ni Francis ang nagawid, anak ko. Apay, di ka di maasyan iti langa na itay. Awan maaramid ko nanang. Inaramid ko lang ti rombang. Diyak kaya't amang namnamaunay kanyak ni Francis. Isong ay bagak adagos ti panggadang ko. Maipapan itidat daton na nga ayat kanyak. Anya launay ayati di mo pangayatan kan kuana. Nasinput mo kan nagagat ni Frances.
Basta. Siguro, sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat. Anya, ay na, bumakbakit kan anak ko. Kaanon to pa'y alukat am tapusom kan ayat. Kaya't may matanti maadaan iti apo kan ni tatang mo. Hanggang awan samot panggap mo ang makiasawa. Ay nananang, adan tulat ta. Madanon to day ta abanag. Ngam no ita, sa anak pa'y anak kasagana, nanang. Anya, binasted mo ni Francis, Rika. Katuan, nasaysaya atan tikas jay. Tapno saanin amang namnama kanyak. Mabutengak ngamin at talaga. Amangan numasakitanak tulaan. Ay na, friend. Diyak pa dyan napasakitan na ka ni Francis no bilang. Kat no nagsingpet. Kan madlaw ngay ayatin na kaunay. Ay, masyanak nga rod iti lang nga na ita. Nakalidlid ay. Kas napay saan ang makakonsentrate iti trabaho na. Gapo iti napasama. Awan mabalin ko, Alona. Nasaysaya atan tikas dyan nga inaramid ko. Tapno saan amang namnama kanyak. Makasapul tumot lang iti babae apara kan kwa na. Diyak amukan ka. Napili ka unay may papankan ayat. Inton kwan, pagbabaw yung tikas tangal aramidong. Ay naalo na. Saan to ang mapasamak ti kasta? Gaputa matakderak ti desisyon ko. Alakit din. Ituloy tan ti aramidan ta. Tatang, adto'y ti kapeyo. Agabay tayo man nga agkape itang agsapa? Agyaman na kanak ko. Nasaya at mait. Gaputad da kayat ko adamagan kan ka. Anya day ta, tatang? Tumboy kan sa mait. Anya? Alla ni tatang, rabakan nakpailaang. Makita yung matapudpud no a babae ak. Anya ka din ti sasawon nyo. Kasanaw, iti day tatawan mo. Di mon sapay napadasan ti nakinobyaw. Pudno, saan ko pa'y anapadas ti nakinobyo? Ngam, sa anak at tomboy, tatang. Mabutengak lang amin ang mapasakitan. Ay na, anak ko. No masakitan ka man, paset ti biyag dayta. Tinapateg. Aganad ka iti pan nakirelasyon mo. Apay, di mo ka di pa'y napadasan ti nakarik na iti ayat nga uray na minsan laeng. Napadasa ko na, tatang. Nagsangit akpay nga rod, idi naadaan iti nobya jay nagaram kanyak. Mutlagayam. Di si kamot lang nga mismo tinang pasakit iti riknam. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Masikuranak iti kasta ajar mo. Nasayaan mo't atao dagiti agdatdaton kan ka. Agam no apay nga awan ti mapilim kadakwada. Basta, tatang. Jack pa'y lakayat ti makinobyo ita. Adda ak manen, Rika. Umay ko manen idarirag ti panagayat ko ken ka. Anyamot tan ti kastoy. Apay ang naragsakak na makitkitak ni Greg. Napaulimag ka mat, Rika. Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan? Aawan. Pasensya kan ha. Sa anak pa'y anak kasagana, maipapan iti da itabanag. Kan may sa, pagayam lang tiriknak para kan ka. Anya, no pa'y kasta. Sa anak ngagsardang agdaton kan ka. Gaputan na pudno ti panagayat ko kan ka. Kat, bay anak ko maamang ipanagnak iti dayta. Panagkunak, agsaysayang ka lang iti panawon mo. Sumapul kan iti sabali nga ayatam.
Gaputawan mauray mo kanyak. Agpagayam talatan. Masaksakitanak gapo kadagitang ibagbagam. Nupay kasta, saan nakasumuko. Patsak amayat nagtumatlaang. Ay ayatin ka unay, Rika. Ket sapay la kuma, tadumteng to ti aldaw, amayat nakmet. Naimbagag sa pamrika. Mabalin ka dito, umay? Francis. Hindi ka madanagan. Sa anak nga may mangriribok. Adala kahit kung ibagakan ka. Sige. Sumrag ka. Agyaman na ka? Agtugaw ka. Agyaman na manan. Nakaumayak. Gaputa kahit kung itid dahito ikan ka. Ne. Anya day ta nakasobre. Invitation letter dayta, Rika. Agkalay sa kami ngaminan ka ni Jel. Sapay ko mataw matindar kanto. Uwan Kat naragsakak para kada kayo. Congrats, Francis. Namnamam ti kadak to inton kasaryo. Agyaman na ka? Ala, day Jel at igagarak. Agpakada akon? Sige, Francis. Kat agyamanak iti panangimbitar mo kanyak. Agtugawak man pa'y dito'y sanas. Uray ta nakalaba akmetnan. Sana maisina iti panunot ko ni Francis. Jack ilibak, nga damot idirik nakon ko na. Ay, kaslakit din nakulding ti pusok iti naamwak. Anyamot tan ti kastoy. Anya ay ti pampanunutom, anak ko. Apay nagadayo ti turong ti imatang mo. Adda kayo matgayam di tananang. Jack pa'y napuutan ti asidagyo. Kasano kat nagadayo ti turong ti imatang mo. Adda ka di parikot. Awan, nanang. Anya kumangay ti parikot ko. Sigurado ka. Wen, nanang. Awan parikot ko. Oh, apay nga rod nagsennaay ka. Wano, gapo ta may imbaga ni Franciscan ka nga agkasaran. Anya? Saan mo't ananang? O sige, sumrakak pa iti silid ko. Sige, anak ko. Apay mo't tanakastoy. Masakit anak sa ngagpaiso. Gapo iti naamuak nga umadanin ti kalay sa da Francis. Kan ti kayan ayat na. Sana rumba nga makariknak iti kastoy. Gapo taawan karbang ha. Ay na, nagmayat tagpaspasyar dito yung parke. Anya Rika. Nang Rona no adda nobyo akad no. Hoy, Rika. Apa yan? Itayak pa'y laas sumanao. Hindi ka pa'y sumumbat mo. Kwa, pasensya ka lakuman, Alona. Adda ngamin pampanunutan. Anya nga min data. Ibagam barang matulungan ka. Bay amon. Sige, agpagnatakit di. Napintas dito yung alugan Ala, makamu ka, no di mo kayat nga ibaga. Sige nga ron, agpagnatapaylaan. Kalpasan na, mapantan tumanan iti sa bali a pagpasyaran. Chocolates and flowers for you, Rika. Sapay la kumata magustuhan. Agyaman na, Greg. Ngam, saan ka kuman nagtaktakpay amang tad iti sagot kanya? Jak samiran da kita, basta paragan ka, Rika.
Gaputa ay ayaten ka. Greg, Kat sapay la kumata maayat naktumat. Ado dagiti arapaap ko para kadata. No bilang taklunen nak. Greg, nabayag kan nga agdat-daton kanyak. Apay, di ka di mauma? Santo Apolos. Gaputa na pudno ti panagayat ko kan ka. Pasensya kan ha. Ngam, sumapol ka lang iti sa bali nga ayatem. Gaputa talaga nga awan mauray mo kanyak. Ngam apay. Anya ti di mo pangayatan kanyak. Pangasim Rika. Amok. Ken mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Pangaasim ta di mo lapdan ti riknam. Saan apod no dayta, Greg? Awan panagayat ko kan ka. Sige, mabalin mo ti pumanaw. Kat manipod ita, di na kun sarong karan pay. Sumapol ka laangan iti sabali nga ayatam. Naulpit ka, Rika. Di mo kayat nga ipakita no anya ti pudno ariknam. Ngam sige. Irespetok ti pangadang mo. Agpakada ak narodan. Kat sapay la kuma. Tadikan to agbabawi. Iti kastoy apangadang mo. Apayan, Rika. Agpupupo ka kanumatlat ng ditisilad mo. Anya tinapasamak. Nasakit, Alona. Kaslag kupit ti barukong ko. Gapo iti sakit ang marikariknak. Oh, agsangit ka matan, friend. Ay na, anya ka di talaga tinapasamak. Asino tinang pasangit kan ka? Nakababain na klunan. Nga panagkunat. Siyakmat lang ti mga aramid no apay ngagsakit tinakam ko ita. Ngamin, pinahay ko ni Greg. Ngam, masakit anak mat. Tunggal lumabas dito balay nga da kaduhan a babae. Kasla igaggagara na nga ipakita kanyak nga da sa bali a kaduhan na. Kunak man no awan panagayat mo kan kuana. Api nga rod akong disangit ka ita. Aklunak. Ay ayatak ni Greg. Gaputa na sayat at tao. Nga mapayakas jay. Nagsardang nutan ngagdaton kanyak. Kat adda pa yun sa bali a babae akakuykuyog na. Kuna na idi adin tupulos agsardang ngagdaton kanyak. Gaputay ayatan na. Ay narika. Kunam amabuteng ka amasakitan gapukan ayat. Ngam sigamat lang ti mga aramid iti pagsaksakitan tinakam mo. Anya ti aramidak, friend. Mariribo ka na kunay. Oh, din ka kasarita ni Greg. Ibagam ti pudno ariknam para kan kuana. Anya, hadyak kayat. Mabayi na ka mga rami diti dayta. Kat, bay amlat tangarod nga agtinag iti sabali a babae ni Greg. Ngamin, di mo ammo nga ipakita ti pudno ariknam. Rika anak, ada sa nga ilim iji sa alas. Alaing kasangwan, tamang isagana ak iti pagsangwan nyo. Wala nang. Asinong matalag iti impaga ni nanang asa nga ilig? Kumusta ka, Rika? Greg? Adda ka? Wen. Addaak. Takayat ka kumustahan. Awan gayam. Kadwak ni Lourdes. Okay ak lang. Deta ka di lang, ti kayat mo amamuan. Mabalin yung ti pumanaw. Gaputawan oras ko ang makisarita kada kayo. Apay nga rod ang makaungat ka. Kaya't ko lang yam amo ni Lourdes akasinsin ko kan ka. Anya? Kasinsin mo ni Lourdes? Wen, Rika.
Di kagdanag. Gaputa si kalaang ti babae nga ay ayatek. Pudno ka ni Greg. Day, adsuyon ti meriendayaw. Ah, Ay, nagmayat matan ti makikita. Ay, maadaan ang tumutlaangan iti apaw. itari ka. Saan mon ama ilimod kanyak ti pudno ariknam? Apay adi ka matinagsawa. Di mo kadikayat dito'y imayanta? Dito'y damo apagditanta? Kwa, mababainak namin. Jack matan nalapdan nga impakita ti pudno ariknakkan kay ti daydi agundaway. Ay ayatan ka unay, Rika. Katikarik, di kan to pulos pasakitan. Katagyaman nak, tainik ka nak iti gundaway, tapno ipaneknek ko kan kadayta. Agyaman no kasta, Greg. Sapay la ko mga ruhad. Tadikan to agbalbaliyo. Ay ayaten kamot unay, Greg. Ita, natulagan ti kalay sami kini Greg, Mr. Lonely. Idi ana panagnagak no kasano ti kinadarisay ti panagayat kanyak ni Greg. Kastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Rika. Rika, pagayam ko, dandani na paluspusam ti lalaki nga inayat mo. Gapo itinalabas a kinapili ken panagbuteng mo a masaktan. Husto ti kunan ni tatan mo, ano masakitan ka man, paset ti biyag amin dagita. Ana, kablaawan kayo iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, maingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Arika at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Sound effects, June Rebutaso. Computer recording technician, Joffer Basit. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.